i hvala na pozivu na današnju debatu. Poštovana profesorica Đurović, poštovana glavna pregovaračica, dragi gosti, predsjednica opštine. Ja, meni je stvarno drago da mogu biti sa vama danas ovdje i da vam ovom prilikom čestitam na 5. godišnjici postojanja Paneuropske unije u Crnoj Gori. Evo, moram priznati da otkako sam prisutan u Crnoj Gori sa svojim radom, stalno me prate aktivnosti i inicijative Paneuropske unije koje su vrlo značajne i suštinske i kako i programi vaše organizacije i ciljevi nekako dijele iste ciljeve, iste vrijednosti kao Europska unija sama, tako je mislim taj doprinos vašem radu i prepoznatljivosti u Crnoj Gori još veći. Ja bih rekao da smo počeli, u stvari da je tema današnje debate, vrlo smo pogodili ovaj termin. Kao što ste rekli, 9. maj proslavili smo Dan Europe, Dan pobjede nad fašizmom i 9. maja zapravo se zvanično počela takozvana konferencija o budućnosti Europe. Konferencija koja će nekako trebati da se završi do proljeća naredne godine. Znači, sve debate u toku ove konferencije će se voditi zapravo za vrijeme našeg predsjedavanja EU, koje započinjemo početkom jula ove godine. Ono što je jako važan cilj konferencije o budućnosti Europe jeste da kroz javne debate u zemaljama članicama i unutar same Europske unije dođemo do određenih, mogu bi reći, rješenja, oko određenih rasprava koje bi mogle dovesti do određenih rješenja kako vidimo budući razvoj europskih vrijednosti, pokušati pronaći neke prilike kako rješavati određene probleme van nekih okvira Europske unije i oko nekih strateških izazova. Evo, u Sloveniji ćemo voditi niz tih debata na visokom međunarodnom nivou. Jedan od takvih će biti Blejski strateški forum, ne znam koliko vam je poznato, svake godine se to održava na Bledu, već 16 godina, tako da mislim da ćemo i tu imati priliku da se sa visokim gostima predebatiramo kakva je naša želja da bude Europska unija u budućnosti. Ta rasprava je namijenjena, mislim, pogotovo i prvenstveno mladim ljudima, da mladi predstave svoje viđenje, ipak na njima, je tako, i na nama svet stoji, tako da je jako važno da čujemo mnenje mladih ljudi. U raspravi o budućnosti, evo, bit će tematike zajedničke EU politike, izlazak naravno iz aktualne krize i otpornost na neke buduće izazove. Ja bih rekao, evo, jedna od tih politika će sigurno biti i politika proširenja, koja je po nekim ocjenama vjerovatno i najuspješnija zajednička politika Europske unije bila sve do sada. I ta politika proširenja naravno znači politika proširenja prvenstveno na Zapadni Balkan i sa time i na Crnu Goru. Čuli smo, poznato je da skoro svi europski lideri, europski zvaničnici i lideri od određenih zemalja Europske unije naglašavaju kako će do kraja ovog sastava Europske komisije jedna od kandidatki za članstvo postati članica Europske unije. Čujemo, znamo da je do sada, nadam se da će biti tako dalje, Crna Gora najdalje na tom putu, sa otvorenim svim pregovaračkim poglavljima, zatvorenim privremeno 3, i nadam se da će sa usvojenom novom metodologijom proces pregovaranja sa Europskom unijom što brže nastaviti i naravno što brže zaključiti, u stvari zaključavati postepeno sa završetkom pregovaranjem u određenim poglavljima. Želio bih naglasiti da uprkos brojnim izazovima sa kojima se Europska unija i cijeli svijet suočava, to je prvenstveno pandemija sa koronavirusom, da je politika proširenja još uvijek visoko na agendi same Europske unije. To može i potvrditi nedavni susret ministra vanjskih poslova Europske unije koji se održao 10. maja prošle sedmice u Briselu, gdje je bilo stalno, mislim, baš naglašeno da geostrateška važnost cijele regije za Europsku uniju i uz to da su ponovno potvrdili perspektivu cijele regije Zapadnog Balkana u Europskoj uniji
uz neki dodatan naglasak da bi bio zato potrebno još neki veći politički angažman i same Europske unije, vjerovatno iz ove regije, i zbog možda, ako ne budemo pažljivi na dešavanje u regionu, da se otvara prostor za neke treće zemlje ovdje, neke treće interese, što ne bi bilo dobro za sve nas. Evo, koliko znam i čujem, i sama nova vlada Crne Gore je opredeljena za što brže članstvo Crne Gore u Europskoj uniji. Evo, i prošle sedmice su dva ministra vaše vlade najavili, u stvari naglasili, da jedna od glavnih zadaća ove vlade je da bude Crna Gora postane članica još u sastavu ove vlade. Tako da nadam se da će vlada sama nastaviti uspješno pregovore. Spomenuto je bilo današnji susret Brdo-Brioni. Brdo-Brioni inicijativa Hrvatske i Slovenije, predsjednika Hrvatske i Slovenije, koji ima nekako da objedini lidere Zapadnog Balkana i da sa njima prediskutuje vrlo značajne stvari za sveukupan progres cijelog regiona. Danas se obilježila 10. godišnjica ove inicijative. Trebala da se obilježi još prošle godine, ali nažalost zbog epidemije to nije bilo moguće i vidjeli smo da je bio sastanak prilično uspješan, da su bili usvojeni zaključci, manje više uspješni, sa jasnim temama i jakom porukom, ja mislim, i za Europsku uniju i za sam region. Jako je bitno da je došlo do tog susreta, da su se lideri Zapadnog Balkana nakon dužeg vremena uopšte imali priliku da se sretnu i da porazgovaraju otvoreno o ključnim temama koji su zadesili regiju. Ne samo pandemija, ne samo ekonomski poravak, nego i politički i ekonomski utjecaj izvana. Evo, u tom smislu vjerovatno će ići debata sutra, predviđena večera sa komesarom, sa visokim predstavnikom za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, Boreljom. Tako da fokus jeste na Zapadnom Balkanu, fokus jeste ovdje. Sada je, ja tu uvijek volim da naglasim da je na Zapadnom Balkanu, konkretno na Crnoj Gori, da pokaže koliko je opredeljena sa osvajanjem reformskog procesa, koliko je ova vlada, koliko daje značaj, ne samo deklarativno, nego i suštinski i faktički na proces proširenja i priključivanja Crne Gore Europskoj uniji. U tom smislu čujemo, vidimo, svi naglašavamo, jako je važan da se za uspješan napredak Crne Gore, uspješan reformski proces, da se ostvari konstruktivan dijalog između vladajuće koalicije i opozicije, pogotovo u parlamentu. Da se počne raditi na ključnim suštinskim pitanjima za budućnost Crne Gore, ne samo zbog EU, nego zbog Crne Gore same, zbog njezinog ekonomskog napretka. Vidjeli smo da je pandemija pogodila stvarno jako crnogorsku privredu zbog toga jer je skoro 25% crnogorskog BDP-a izvire iz turizma. Treba ekonomiju diverzificirati. Treba sa dijalogom između opozicije i koalicije, sa učešćom nevladinih organizacija, civilnog sektora, da se napravi neka nova strategija napretka Crne Gore. Jako je bitna saradnja između koalicije i opozicije. U ovom procesu proširenja, ja gledam recimo kako to bilo u Sloveniji, vlada ima zadaću da, ako je opredeljena za to, da što brže usvaja reforme, da Crna Gora napravi progres na putu Europske unije. A uloga opozicije je ta da kontroliše rad vlade, da li je stvarno napravila sve što je potrebno da se što brže napreduje. I da se sluša i da se prati u radu vlade, u radu parlamenta, preporuke međunarodne zajednice u ključnim pitanjima. Učlanjenje u Europsku uniju nije izmišljanje, ja bih rekao, neke tople vode. To je već sve postoji i vidimo da ipak članstvo u Europskoj uniji donosi neki progres.
Ono što bi želio da naglasim jeste da bi cijeli proces proširenja, ne samo proširenja, nego vrijednosti Europske unije možda i trebalo jače predstaviti opštoj populaciji da bi razumjeli šta to Europska unija znači, šta znači te vrijednosti, šta doprinosi članstvu pojedine zemlje u Europskoj uniji, koji napredak donosi. Ja ću reći jedan banalni primjer. Slovenija, evo mi smo 16 godina članica Europske unije i prošle godine mene oduševilo kad sam pratio dešavanja da je Fakultet za elektrotehniku iz Maribora napravio 2 satelita i uz pomoć Europske svemirske agencije lansirao 2 satelita u orbitu. Znači jedna mala Slovenija postavila se u svemir. Ja mislim da to bez našeg članstva u Europskoj uniji, bez progresa napretka koje smo postigli, ne bi bilo moguće. Ja stvarno želim da i Crna Gora to postigne, pa možda jednom da zajedno napravimo jedan satelit pa da ga lansiramo u svemir. Znači, jako je bitno da približimo javnosti šta se to znači Europska unija. Ja mislim da je populacija ovdje u prvim prostorima, ne govorim samo za Crnu Goru, premalo zna šta to znači, šta to doprinosi. Možda, evo, nadam se da će biti prilike u toku našeg predsjedavanja da napravimo možda neke ideje kako bi napravili da približimo javnosti šta zapravo ideja Europske unije znači. Ja mislim da to jako bitno da mladi ljudi ovdje shvate da je Europska unija nastala evo na 9. maj, spomenuli smo dan pobjede nad fašizmom. Da je Europska unija nastala na pomirenju nakon Drugog svjetskog rata. Da Europska unija promoviše toleranciju, multikulturnost, multilingualizam, multikonfesionalizam i da samo zbog poštovanja i uvažavanja tih principa može Europska unija da nastavlja sa cjelokupnom razvojem tih ideja i njezinog napretka. Naravno, Europska unija ima tu svoje izazove, svoje probleme i vidimo da ipak sa zajedničkim trudom možemo da ih prevazilazimo. Sa nekim stvarima to malo duže traje, u drugim malo kraće. Ja bih želio dati jedan primjer možda. To sam primijetio u Bosni i Hercegovini dok sam bio. Kako je javnost utjecala na rad političara kad je bila u pitanju vizumska liberalizacija. Vizumska liberalizacija se je doticala svakog pojedinačnog građana. Sad konkretno govorimo o Bosni i Hercegovini, sam tada tamo bio i to pratio. I oni su pravili pritisak na političare da naprave sve što je potrebno da bi Bosna i Hercegovina tada dobila bezvizumski režim. Crna Gora ga dobila nešto ranije. Vjerujem da se i ovdje slično dešavalo. Da kad se radilo o suštinskim pitanjima za pojedinog građana, onda se stvarao pritisak na političare koji su morali raditi svoj posao. Ja vjerujem da ako tu stvorimo neke savjest oko same članstva Europske unije, vjerovatno bi tu mogli isto postići neki napredak. Oko samog predsjedavanja našeg Europskoj uniji, naravno, mi smo već u prošloj godini zajedno sa Njemačkom i Portugalom, takozvanim trijom, napravili jedan okvir predsjedavanja Europske unije. A sada Slovenija još uvijek priprema svoj 6-mjesečni program. On još nije usvojen, vlada će ga usvojiti negdje do 1. juna, onda će ga proslijediti parlamentu na usvajanje, onda će ga predstaviti u europskim institucijama, europskim državama i ja se nadam prema kraju juna, početkom jula i javnosti van Europske unije. Što su neke prioritete, mogu predstaviti neke prioritete od našeg predsjedavanja, jesu sigurno jačanje otpornosti Europske unije na sva dešavanja globalnom svijetu i pogotovo ili još je u toku pandemija koronavirusa. Ekonomski poravak zbog ove iste krize.
Prioritet će biti strateška autonomija Europska unija, zeleni i digitalni prelazak ekonomije, što je jako važno za budućnost ili budućnost našeg čovečanstva, ja bih rekao. Naglasak će biti na, rekli smo, konferenciji o budućnosti Europe. Jačanje Unije, utemeljenje na vladavine prava i očuvanje europskog načina života. Na to će biti poseban naglasak. I naravno naglasak će biti na stvaranju sigurne Europske unije koja je ujedno i kredibilan partner susjedstvu i svijetu. A o nekim političkim prioritetima zajedničke vanjske sigurnosne politike, tu ćemo naravno aktivno podržavati zajedničku službu za vanjske poslove i rad visokog predstavnika za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku. Na području vanjske politike isto naglasak će biti na kibernetskoj otpornosti, hibridnim pretnjama, na transatlantskoj saradnji i u tome usklađeno djelovanje na Zapadnom Balkanu, saradnja NATO i Europske unije. Rekao sam i ranije, naglasak će biti i na Zapadnom Balkanu, proces proširenja u skladu sa novom metodologijom, rješavanje otvorenih i sigurnosnih pitanja u regiji, sektorska integracija države politike i oporavak privrede Zapadnog Balkana, jačanje otpornosti regije, između ostalog i na području kibernetske sigurnosti, a što je možda najvažnije, obezbijediti pozitivnu perspektivu za mlade. U te svrhe i vjerovatno zbog puno drugih pitanja koje se tiču regije, u toku predsjedavanja Slovenije Europskoj uniji održat će se i summit Europska unija Zapadni Balkan i nadam se da ćemo konačno postići neki konkretni napredak od onog summita u Zagrebu o kojem ste pričali, što je bio prije 20 godina. Hvala.